Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati thalathatu asnafin. Punun sin Allah subhanahu wa ta'ala haparang mahsyar im mga manusia hatu sinip, hatu tumpukan. Musyatun, sinfun musyatun, tumpukan nagpapanaw, kaya nasin nasabot ta, amuin kulang inamal ibadat nila. Wa sinfun rukabun, kaiwanan isab, amunain nangungura-kura. Wa sinfun ala wujuhihim, in kaiwanan isab in piyagpanaw nila, amunain pamayhuan nila. Faqalu ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim, nangasuin mga sahabat sabab biya makainu-inu in karya saling ni pagpanaw siki bihayaon pamayhuan na biya nasin pangadyan tanasabot ha panagnaan nakaunayad to sinaon kita hukum to parakala, hukuman syara', hukuman adat, iwan sin hukuman akal bang nato ini kemasikyatong tuman ingkatan di majatukato ini hukuman adat in pagpanauta harwasi kita adat. Adapun ingkatan sin adat manjari balubahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ini hatatkala dito na hadlaw mahuli in mga kafir sulangun na sin Allah ta'ala in adat di majato hati niya in hipagpanaw nila amana in pamayhuan. Harun ha ini hatatkala man yung mga sahabat nakapangaso, ya Rasulullah, biyadiin sila magpanaw ha pamayhuan nila. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala innal ladhi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yamshiyahum ala wujuhihim. Amo in nakakaus nagpapanaw kanila siki nila hadili pagpanaw tayo ni asikita hasawab sin qudrat iman iradat sin Allah ta'ala gaus sin Allah ta'ala pagpapanaw ka to iman sin pagbaya niya. Adapun hadlaw mahuli bang kaya gausan sin Allah ta'ala piyapanaw kita harwasi kita damikian kagausan day sab sin Allah ta'ala papanahon kita hapamayhuan sin kita. Amuin nakagaus sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpapanaw kanila harwasi kinila damikian makagaus day sab magpapanaw kanila hapamayhuan nila. Qala amma innahum yattaqun, bang mga sila isablong na nagmabuga yattaquna biwujuhihim atin yatiyamingan nila in pamayhuan nila dahil nga pagpanaw ini karena in panawan nila wakun na in panawan papan ala hadabin naglulubbak-lubbak na sarta pamayhuan ni pagpanaw wa syaukin sarta halong tunok pa bang mga sila ini kafir tiyampanan nila na hindi hamawusin dunya in pamayhuan nila hasupaya sila rin makapanaw rin dito naglulubbak-lubbak sarta halaw sin katunukan hawno tampanan dahil di hamawusin dunya hadlaw mauliwirong na pagtampan dahil di hamawusin dunya tampanan sin pag-iman tampanan sin hinang marayaw amo ini in maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam